First of all, we are very satisfied, happy to be here in Shillong for the first time with the national team. We never thought there will be such a nice practice field and a stadium like this, but it is very nice and we hope for a good match here. Kibor ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB hak arpo tere uleber kelas sedang ya kejing jurep iki karkana beper keberan hak tan bernihat ban kemi bnia ikir kompeni kita dalam jawa hak baki officer lambat kiriu champang nagan ketenat kenjurep ya barok ki karkana ke badan hak kan tan kumba nyosni AA bat ban IT pat ka kai pot syaka sarkar jela la ban kedau bagi bor ke MSPCB kelas sedang ya kejing det jurep ban kemi ikir kompeni tedam ki karkana ki badan nak tan bernihat ke distrik Ribhoi. Hadian kajing penmi eko hukum dan bau Commissioner Secretary ke Sarkar Jela kabel penmi akakat pratrek uleber arajar apusan. Ban jurep bat kemi kajing terekam jeki karkana bat ban IT ke kai pot ke Sarkar. Hagen kajing sedang jong ke MSPCB ban jurep ke karkana le dan lang dagi bor ke task force Hiro Champang ke environmental engineer dalam kemat do Dr. GH Chermang bat kiwe-kiwe. Habakaran kinang tok kubor hadian belependap ikejing jurep u Dr. GH Chermang uli tu bak MSPCB habobot tek ikejing tak Sarkar Jela kelas sedang menihar jurep ki karkana ban kemi ke rukom terekam jengki apa penmiru ki tram jaklia bar ula benrap dak boong bawa la kidang sedang menjurep biang ya ke rukom terekam jengki karkana ka ban nek menta ke nyusngi bad ans IT ya ka kai pot ke Sarkar uli tu ru bahakan ikejing jurep kini ki karkana lalap bagi penon kam ya ki kor bantek lakam ikejing penmi ke tram jabo lengba ki pollution control device nrela antat bagi ki karkana ki penon kam ki tiar tang la redon kanu ka jingwan jurep jengki bor Sarkar nene ke pollution control board tang maniada na ke jinglut kesan ka bai penon kam ke boarding elektrik u Dr. Chermang uli tu ru bah hakabaide bagi jingi onam ke bernihat ban penmi tedam jabo bakawan nengkong ke pertai berkawai kam dai tang na ki karkana ke badan po put usam ke Jela ndai ki dai ru na ki karkana ke badan marsenda bat ke Asam hakaba ki bor kemi bnia ke Jela Asam ru ke sedang ban chimkia ban wat bnia ke rukom terekam bat ke jing penmi tedam da ki karkana ke badan hakal yang jong ke Asam lagi bobon ki liang lepen pau ba ke jingla ban kemi bnia ke bati kena ban telakam ke jing jaklia hakal air leng ba ki karkana ne kiwe kabakong san kalong kajing dan kam bandan no office ke Bapura jong Meghalaya State Pollution Control Board hak tan bernihat kam tam hadin balapau baka bernihat ka de ba jabo tam nagal air hak pertai borok wai taga Sarkar kala simkia ban langba ko order bagi yo receive langba Commissioner Secretary baba hak kat rik banai match la ai por la ai ka direction yo ka Meghalaya State Pollution Control Board ban conduct industrial audit ke babut air polluting industrial audit de ngini galing jongi ngi dan lupa ya ka task force pengila form additional lupa kalau dan menta kumba sistem ya kajimut juga di task force ke babut ladang ide di company ki barit baria di pak one man officer balaban handle andre kum kini ke issue ke balong major ke balong malwe mla super control di pak pejaka task force kumbapi ini ke task force kita dulu ni ke combine lang bat scientific branch engineering branch bat mga basketry kumbapi kita kepada hasil kita kepada satu sudah kulit bala ya ka simdim monitoring te kapor ka baay ngi kalong ka palangkot ako news ngi atay wala kata ru marsinyo ko order mata kasi ngi lasdang ako news ngi sa sabi di order tatum di kuat dengan Sarkar lada pi pet hagi kubor bami menta laba ka jing simkia jong Sarkar kali ko assembly bat kumjuru ka jing simkia jong office jongi ngila persang ban ya wat kilati ban pendur ay kani katak lan ni ka baong ba most polluted in the world ngila persang ban ya krelang bagi counterpart jongi na po Asam ta kumbalong do rang tirang ba ban burom jongi ba la dep tho su menteri rang ba jong ka Asam ngila bani ngalai kini alai singali apa press baka ni ka State Pollution Control Board of Assam ru kelas dang ban sim kum kini ke senjam ba sim ngi yengi kam dei shu ka sen ka patangkong kada pipai he press ni he record ngi ngi por ngi yai monitor ye ni kam dei shu mata bak si bagaimana ni kam dei shu kumbapi men ni dang sen apa assembly ni ke news bangla dep kham lupa nyu tri ki industries ki bawai lead dan ki babat kenyi ki kendon ai kat kumga ai juga erat
hading ka tu katung dirul naman gila pan high direction gila pan kang Henry Ondo ibadil kila comply lini kila pendeplut YKA ka ba ka office ka kuwa ni habat ni dia teknik proses kolong dynamic haba kip duna ke bakala ni high direction ni kang anda kila dia kipli tementang ngai ban kaliang ka sisiliang mo sitai ko asam kila sedang ning pilih tiba ka YKA ka bangele jointly ninyo ka resolve ka ambiang Marbale le dingi le tang mangi le tang mati nginum po sai nama la man kang le ti galer ni ka jing jabo ka tu bra le ta le si hakini ka jing le trai lang ti la ban yo man thia tu so ba